nayo content abanye abantu iyona into abangayithatha kancane kahlahle lento ye content kanti idinga ne strategy idinga ucabange kakhulu yabona idinga ukuthi into uyibone iblow up wena ibingakenzeki into uyibone thola video izohamba le kuba njalo ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe kwesinye isikhathi yabo uma uyiplanele indaba ye content you can take a video now and when it can reach those followers and those comments uthothayizwe kwenzeka that video took unganakile and then uyibone lo video futhi ibone how si trend kangaka yabo so nje izinto ezifana nalazo there is why ukuthi akufanele ube umuntu ohamba uphelele content yiba kubantu ubona sebayithanda lento and then you keep on uploading ama video and all those things ngoba ngumuntu osuka emakhaya when it comes to izinto zesibhinqa nje ngiyangena futhi lapho ngiyangena ku screw ngiyangena futhi lapha ayi ngoba phela ngifollow nginingi ke futhi ababhinqeni yabona nje ngaso ngesikhathi you can feel noma athiwa i-artist ufaka i-artist elingaziya kodwa when you talk about uMasikandi especially endaweni osuke mhlambe ungavamisile ukuthi kuvele kuyona uMasikandi iya nje kuba into eyintokozo kakhulu angifuna uqamba manga kusayi mina ngikubone ngathi kusayi khona ukubukela phansi kwamculo ofethu kaMasikandi kwayona lento ukuthi kuthiwa hayi laba abasuke bayisekuke yabendawa because phela umculo usuthanda mfethu ngendlela engafani sonke yabo abantu mabekwazi ukuthi bawuthande nathi singabukela kwamanye ama-genre nje ko hip hop bangabukela kakhulu kuMasikandi go gqomu uma ubheka nabo bangabukela kakhulu kuMasikandi because leke ngamasikandi it's not ukuthi isupportwa nje kanjake emoyeni ngisho ama structures abawasethile ayabavuna vele dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the studio all day putting in the work, gonna always never sleeping on myself, gonna no ways giving in my all, gonna showcase I got dreams for my baby yeah I got dreams for my daughter so give her what she needs in this world yeah so give her what she needs and support her cause see I got a dream, I'm a man now but it's more than just a dream, it's a plan now where you can put in that thing, gonna try more until you find the dream you can strive for or even die for dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now sanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Now Popile enhle nolomkilo kazinyanga njengenjwayelo yabona nje sisayiqhubeka nakhona imovement kuwona u2024 yabo senilethela nje abantu aba right nje bahlezi nithembisa nje phela ukuthi sifuna ukuthi sikhule kanjalo namhlanje nginiphathele usaziwayo Wodumo khamba kanjani bafo ngiyaphila njani futhi ngiyaphila kakhulu mfethu siyabonga nje mfethu ukuthi ube i-part mfethu ye-podcast I'm hoping ukuthi mfethu sizojabula kakhulu nje mfethu sikhulume nangezinto eziningi nje ngawo mfethu yabona yeah nami ngiyakuthokozela mfethu ke ngiziqhama ngiyakuthokozela ukuba nani phathi kuleli ikhaya nje mfethu hayi so manje ke ngicela nje before nje size siyiqale mhlawumbe siqale sitshela abantu nje ukuthi ubani usaziwayo Wodumo usaziwayo Wodumo ngingasho ngithi ngokwamagama ame uTalent Jacobs kodwa ke ngokwe station name known as usaziwayo Wodumo ngokwena okay ukhulele kuphi nendawo ngikhulele eMelmod okay ngiyayibona Melmod kwasuthi ke ngokukhula ke ngokufuna ke imali yesinko sase sikhuphukela ke eThekwini yeah ngiyayibona iMelmod ukhona abantu engingahlala nabo abaphuma ngakhona lapha koMelmod emobe yabakhona phela so ke manje ufunde khona mhlambe eMelmod noma ufike vele la eThekwini mhlambe wafunda futhi nakhona noma usuku usuqedile le ngisuke ngakaqede I think ngangizokwenza ugrade 10
ngifika la eThekwini ngonyaka ka 2011 ije yasukade phela so nje ngizengaqedela khona ke khona la eThekwini endaweni yase Waterloo. Waterloo namanje usahlala khona eWaterloo. Yeah, ngise Waterloo. Okay so bekunjani ke nje growing up ke khona eMelmont mhlawumbe futhi nangapha eThekwini because I feel like uma wafika wenza ugrade 10 nala impilo uyayazi yala uyabona yasemakhaya futhi angeze izeyifane khona ngoba bese isikhathi uma usuku kumuntu nje njenganathi esuke emakhaya impilo nezinye izinto esingazazi uqhathanisa noma usufikile la eThekwini impilo ithi ukuphuthuma uma usufike ngapha eThekwini ayifani njenganasemakhaya Ngaphela emakhaya vele uyayazi ukuthi slow kodwa futhi uyafundiseka mfethu njengomuntu kuyona ziningi izinto oyitholayo khona ongeke futhi uyithole futhi eThekwini indlela yokuphila yakhona esemakhaya ifana nendlela okuphila ngayo futhi nangala eThekwini ayi ngoba isiphithiphithi kuphela phela la hayi kuyona la isiphithiphithi isiphithiphithi kuphela so ke manje umsebenzi owenzayo ngabona ngathi wenza izinto eziningi uMC should we media influencer phela futhi uma TikTok yonke lento iziphi ezinye nje izinto asike sibale nje izinto nje ozenzayo sezizonke kahle actually ngisebenza as a junior manager one of the landscaping company ku Monday to Friday bese kuthi ke ngesikhathi sami extra ngiyaba ke umuntu o create i content for grow up ama followers as ngumuntu obuya be MC futhi kuma event nje amaningi indaweni eningisengizamile ukuqhamuka kuzona so manje leli talent leli ke lokulentozana lokuthi ukwazi ucreate content I talent mhlawumbe ongathi leli ukhule ulazi ukuthi likhona noma ulithole mhlawumbe endleleni ngingasho ngithi into esidibane nayo endleleni ngoba when I compare ngoba ngeke ngawuvula uTikTok I think beku unyaka ka 2009 and then ngabuye futhi ke ngahlahlela emuva just because ngangakayitholi ukuthi okay I content ngisajela ukubuka nje abantu ukuthi awu izinto abazenzayo futhi ngawu deactivate ke lo TikTok lo ngoba ngawu understand hayi phela kodwa phela kwangakabi uTikTok ngase khathi abakusezinye izinto then ngabuya ke sengibona sengiqhamuka ngathi okay wonke umuntu ngibona ukuthi okay wonke umuntu on TikTok uqhamuka ne content yakhe okay let me create my own content ethe phecelezi ngoba kwesinye isikhathi akufanele kube umuntu ukuthi uthatha icontent yabantu yeah to grow up ufanele kube nento yakho owazi ukuthi uyabo ngazi ukuthi ngoba yazi ngumuntu obeyisusela on Facebook ngumuntu nje ovamise ukuyipostela ama jokes on Facebook and then ngase ngithi okay let me take those things engiywrite on Facebook and then ngizenza ama video on TikTok and ngabona futhi ngiqala I remember ngisuka ku 2000 followers within 2 days I was sitting on 10,000 followers with the video ngangiyenzela into engangibhala ku Facebook futhi ngaqhamuka nayo nje uyabo ngabona ukuthi abantu bayithokozela lento efana nale and then ngaqhubeka lokho ngigrow up kanjalo ama followers ami la content lokhu yandile nje content ngaphela ngikhuluma ngeke ngahlala ngedwa nje ayiko biyasebenzisa nayo content abanye abantu iyona into abangayithatha kancane kahlahle lento content kanti idinga ne strategy idinga ucabange kakhulu yabona idinga ukuthi into uyibone iblow up wena ibingakenzeki into uyibone thola video izohamba le kuba njalo ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe kwesinye isikhathi yabo uma uyiplanela indaba ye content you can take a video now and when ukuthi it can reach those followers and those comments uthola izokwenzeka that video took unganakile and then uyibone lo video futhi ibone how si trend kangaka yabo so nje izinto ezifana nala there is why ukuthi akufanele kube umuntu ohamba uphelele content yiba kubantu ubona sebayithanda lento and then you keep on uploading ama video and all those things ayi ngoba iyaphela phela icontent ishatho uthi uthathe abantu anganikhona abantu othola uthathe abantu hambe kuphelele wayileyo ke manje kuyasiza ngempela ukuthi kube icontent yakho nje because mina ngiyithandela lokho futhi nawo TikTok yona into engiyibonile ngo TikTok ipower yawo ukuthi iningi kakhulu lapho in terms of ukuthi
siyakwazi lapho kuba creative lapha ungaqhamuka nanento enye sesingeke siyibone njenge content yabo nje iyafundisa kakhulu angeke ngize ngiqamba manga sengifundile kuyona ngakhula kuyona noma nezinto eziningi ezenzeka kuyona eziningi ezinye zazo ngingakazazi ngoba ngumuntu o-multitasker nje ngokwemsebenzi eminingi kodwa futhi ke kuyangisiza lokho ukuthi even though sengigaina lo following leyo engigainayo nabantu laba abajwayele ukungibona ama video ami on TikTok or jokes on Facebook mase bengibona ama event impostile uthi ngizobe ngisendaweni ethize abantu nje they are willing to come and see la ngisuke ngikhona ngaleso sikhathi to come and support me as njengomuntu ukuthi ke ngibenzela usuku basho njalo ukuthi ngibenzela usuku ayingoba phela vele liyenzeka mfethu usuku umuntu azi ukuthi ungangena ko TikTok mfethu uthothi ubusedwe uthi umoke waqala wabuka icontent uhleke uzulale ngesisu kuba njalo angeke ngize ngiqamba mangiyalakho usuku futhi yaledla idatha ayi phela ngingakho vele kubalekile ukuthi aba content creators understand lokho ukuthi vele ekugcineni abantu akufuneki kubamoshele futhi yabo funeka ubanike exactly lento abasibeyifuna because the moment umuntu eclicka ufollow button ingoba usuke sethe ay content yalo muntu ayivele ngisafisa ukuphinde ngiyibone ngithandile umuntu engathanda ivideo yakho wane engakawabone amanye ama video ukubona nje ivideo yakhe eyiwana umuntu yabo noma futhi mhlawumbe manje oba umuntu osamba ama event mhlawumbe umuntu akubona ngendlela obamba ngayo stage and then afisa ukuthi yazi nami mhlangenza event lo muntu lo ngakwazi ukuthi ngiphinde ngimbize nami azoba iparty ye event engisuke ngiyenza ngaleso sikhathi ya ngoba phela nawo ama MCs mfethu abantu ababaleke kakhulu ama MCs uma kubhoru MC iyajumpa ngempela nama artist awakazi uvela ingenele MC yithina umavula kuvalile umnyango nje ngeke ungene ungavulelanga yithina hayi ngeke ngoba futhi ngisho i-crowd yabo because nayo lento kuba MC i-talent mfethu liningi that is umuntu wabandi ngeke ngisho ifuna ube umuntu wabandi futhi ube creative ngalendlela yokuthi ngangokuthi awukwazi ukuthi nje ungathi MC la kuma uthi ufaka ama artist kufanele kube khona nawe izinkulumo zakho ezikhulumayo eziconnecta ne crowd ukuthi nje noma athi ugrab mic abantu babona ukuthi they can feel the energy yakho ukuthi nje manje usukhona lingakangeni artist liqamba lingene artist wena vele lifica vele crowd uyabo so ukuthi iyashisa ngaleso sikhathi ngoba phela kubalekile vele nje ukuthi i-crowd ikufile vele because nane artist itone nje ukuthi sethiwa uwe nje kusho ukuthi uyabona usethi itone even for umuntu ozolandela emva kwawo ingakho kufanele ukuthi ube umuntu oshayela lespeaking so ke manje kukhula ke nje mfethu wobani mhlambe abantu abebe inspiration kuwena obubukela nje kubona nangelanga mhlambe ubukufisa uthi uyazi lo muntu lento uyenza kahle mangake nami uyabona nje ngingasho nje ngithi abantu engiyangibukela kubona kakhulu uFelix Hlopho bese ba usiyanda Maphumula those people Ukhozi shit so ibona abantu engiyangisho ukuthi uma ngibuka i-creativity yabo when it comes to i-content yabo nane following nanokuhlangana kwabo ne crowd mabe kwi crowd uyabo that energy ka Felix ngeke uzuze uyimixe namanye ama energy yizeke njengamanje sengumuntu vele ukuthi noma ngimile kulowo mkhakha lawo MC but futhi at the same time njengoba ngumuntu osuka emakhaya when it comes to izinto zesibhinca nje ngiyangena futhi lapho ngiyangena ku screw ngiyangena futhi ngapha ayi ngoba phela ngifollow nginingi ke futhi ababhinqeni yabona nje ngaso ngesikhathi you can feel noma athiwa i-artist ufaka i-artist elingaziya kodwa when you talk about Masikandi especially endaweni osuke mhlambe
ungavamisile ukuthi kuvele kuyona uMasikandi iya nje kuba into eyintokozo kakhulu angifuna uqamba amanga ayi ngoba phela amabhinqa vela aphethe manje iyona phela konakala iyona phela into esiyiprovelwe nayi lento nje kade yenzeka namanje leyo song of the year ukuthi amabhinqa vela asazoyiphathela because uyawabona ukuthi compete wodwa amabhinqa nje hayi ingakho ade bese bathi kufana ngabe bekhona i-top 10 yamabhinqa kodwa bese ngoba uma kwangena nje ingoma yamabhinqa ayikho enye ingoma yophinde ithatha unyaka hayi kodwa phela mina leyo nto ngiyayiphika mfethu le engazuthi ayileyo ngangenzeki le ngoba manje umusic asikho mfethu isidingo sokuthi sesu divide ngalendlela divide ngayo bona uma ukuthi isikhathi sawo uMasikandi awushaya unyaka mfethu awulokhu ushayile unyaka kuyoze kufike nabo laba abanye ukuthi bakwazi nabo ukuvota kakhulu ngoba phela yimpi vele le uma sizoqala usuthi labo uyabahlunga bona babebodwa laba babebodwa kodwa kube kuvotwa wonke umuntu khona kunjalo ngoba akekho phela umuntu obavimbile nabanye ukuthi nabo bakhankase nabo akuvotwe kanje ngoba vele phela umuntu njengoba kuthiwa uvota noma kangaka so it's up to you ukuthi into efana nalezo uyabo iveli fame injalo bona nje manje mina ngikubone ngakusayi khona ukubukela phansi kwamculo fethu kaMasikandi kwayona le nto ukuthi kuthiwa hayi laba abasuke bayisekuke yabendawa because phela umculo usuthanda fethu ngendlela engafani sonke yabo abantu mabekwazi ukuthi bawuthande nathi singabukela kwamanye ama-genre nje ko hip hop bangabukela kakhulu kuMasikandi ko-gqomu uma ubheka nabo bangabukela kakhulu kuMasikandi because leke ngamasikandi it's not ukuthi isupportwa nje kanjake emoyeni ngisho ama-structures abawasethile ayabavuna vele ukuthi basupport yabo labantu banama-branch baney'nduna izinto engenzeka kwamanye ama-genre omculo ukuthi nje ungathola ukuthi hayi une-branch lapha mhlawumbe uDJ Tira yabo akwenzeki uMasikandi uba yinto ekhuthazayo engena ngisho ebantwini ngisho umuntu obungamlandeli kodwa makuthiwa khona ibranch la uunderstand futhi usondeza into efana naleyo makuthiwa nje kusupport iartist kule genre kaMasikandi kusuke kusupportwa ngempela njengoba uzibona ngempela kuthiwa khona amaqembu khona Red Nation khona Blue Nation yabo ayasupportwa kuMasikandi kuyasupportwa and lento uma uyibheka umculo wabo uzokhula kuphela yabo because namanje ngisho uMasikandi ozwayo manje usuqala ukuculwa manje usudlalwa ngisho endaweni eziningi ngisho emaclubini usufica kudlala uMasikandi manje akusewona lo okhethile manje ukuthi hayi lo udlalwa amabhinqa kuphela sebewunyusele izinga ngawo ukuthi sewufike kuleli izinga lesimanje manje yeah ngezinto vele ezibonakalayo nezinto ezenzakalayo ngaleso sikhathi bahambisana negeneration ngoba phela vele wona usuka kude kwawona izijandra isuka kude kakhulu ijandra Masikandi and uyayibona futhi ukuthi kunalokho iyakhula manje because yabo nje basekufike nomqondo webusiness kuyona lento and sekusuke ngisho abanye abantu ade becula afro pop abanye ade becula hip hop uyeza umuntu osecula uMasikandi uyabona nje yonke leyo vese wonke abantu bayabona ukuthi hayi nayi indaba la ingakhona yabo nje kade ngizwa ngisho khona leyo ngoma yakhuthuza le engijula nebhing uyayibona nje ukuthi ingoma leziyana zislow jam futhi uyabo sifuna uba iafro yabo kodwa futhi manje kodwa ngendlela yakhe yesibhinqa uyabo ziyadanseleka kuyatrenda nje ukuba ibhinqa esikhathini samanje kuyatrenda ngithi uzubona nje ube umuntu ukuthi udansela ingoma zabantu just because uyayibona ifollowing ikhona futhi uyabona ukuthi bayithanda abantu lento mangidlalela ngidansela ingoma zamabhinqa awuthi ngikhiphe yami ingoma right now I think uhleli ba 1 or 2 million hayi 2.1 kade ngibheka izolo nje kade 2.1 million angithi uzubone ngempela ukuthi abantu mabe thanda futhi beyilandela into yakho yenzayo with i-content you can grow big angeke ngisenqamba manje futhi ke ngakuvulela amathuba amaningi yikho kwesinye isikhathi kufanele ukuthi uyigade i-content yakho kungabe i-content futhi ezophinde iqhathe nabantu ngoba can take you high can take you down futhi as well ay plus beyonquma manje ave analyze sabantu yabo one thing manje usho nje into eyodwa hayi yes uyajahwa ku social media ke futhi manje ayisekuthafu lezi yabona nje kulezi insuku social media ku-analyze ngisho into encane kuzunywa ngisho ithombe hayi yonke into nje online ukuthi kwenza kwakho wenze show ukuthi uyabonga ngaso sonke isikhathi yikho kwesinye isikhathi ngizama ukuveza lemisebenzi eminye ngiyenzayo kwi-entertainment ngingakuveza ukuthi ngikuphi kahle ngokwe company engisebenza kuyona ngoba ngibalekela zona lezi zinto ezifana nalezo ngoba khona umuntu ongathi manje engayithanda into oyenzayo ngaloko ukuthi kube khona into omone ngayo
but uthola ukuthi usezongenelela ngokuthi uyakwazi ukuthi okay lo muntu osebenza phi kanjani bese kulandelela so nje ngiyeqaphelele izinto ezifana lezo ukuthi okay kwi-entertainment anginankinga kodwa engikwenzayo eceleni uyabo ayi ngoba iyafaka nabuka nje into eyenze ngisho kukini nonke shanda ukuthi buka nje isela ngisho umgodo okucala abantu manje lane cancel culture boy cancel culture yasilimaza lento yokuthi kuvile kuthiwa umuntu akakhanselwe nje mase bezizwa nje abantu sekuthiwa hey kodwa uyayibona ukuthi imandla makuzwa ngapha ngakuthini hayi vele phela insizwa vela akekho umuntu oyisupporta insizwa futhi insizwa kulindele ukuthi zazi izinto engakaze zifundiswe zona yabona and if freedom of speech vele akushuthi ayikakabikho ngesomthetho because uma uzobheka ngisho even nangendlela mfethu ezinye izinto othola ukuthi ziyasixabanisa sicathaniswa abantu abafuna ukukhansela isintu sethu yabo ngoba phela isomthetho iagenda ilapha ekutheni isintu asikhanselwe and akwenzeki isintu sikufuna ukukhansela umuntu othola ukuthi usahamba kahle ngokwaso yabo uthotha omunye vele usenzile ezinye izinto usefuna ukukhava manje yabo kunjalo ngoba phela izinto ama conversation lawo ufuna siwakhulume lawo yabona ufuna siwakhulume kodwa hayi ngathi ngcono khona sikhuluma ngebhola shama hlaya sikhulume ngomculo ngoba manje masifuna ukuthi kuyilande masisevele umonakalo usumkhulu angeke sayilungisa le tesiyonakele igeneration yamanje nje ukuthi njoba sesikhulela njoba sekukwazi ukuthi yabo sesikhula nje ukwazi ukuthi usuvula ifridge udonsa ama conflicts iyadingenzeka yabo so manje uyabona ukuthi umuntu osuka emakhaya nayo yonke lento mawuzomfaka kulento labantu abakhule ngalento angeke bazobafanisa nabantu abakhuliswe ngalendlela ekhuliswe ngayo uma usuka emakhaya ngoba phela emakhaya vele engathi ungayithola le yampilo yabo mina wonke umuntu ufika ngapha thiwa hey nyoni bizwa ngenyoni ma ukuthi uvela kabe emakhaya inyoni kodwa nje at some point ufethe empilweni yakhe ngathi ungake uhlale emakhaya fethu umuntu mina ngeke engathi nje ingane ngangakhulela emadrobheni one way yabo engathi ungake nje uyithole le experience encane because emakhaya uthola ukuthi impilo ihamba kancane kodwa futhi in terms of ukuthi ufundiseke nana kuyenzeka lokho yabona ingane ngakujabulela kakhulu impela nje ukukhulela khona emakhaya ngize ngibheke nje ngibone zonke izinto ngikwazi ukuhlukanisa zonke izinto ngikhulela emakhaya nje inhlonipho kakhulu ngifundisekile nje ngenye indlela okwangempela hayi ngoba ngesomunye umuntu ngeke ungayitholi phela vele ngeke ungayitholi iyona into oyithola vele emakhaya kakhulu yikho umuntu masehluba thiwa akabuyisela emakhaya ngisho esedle kakhulu shida kameza la mayibuye emakhaya ubuye emva 6 months eseqonde kanje aphinda abuyele futhi ngoba yazi ukuthi lento emakhaya hayi siyophuma eqondile ayinanokuthi vele la emadrobheni siya impilo sifike sijahe kakhulu ngoba bakhona futhi abanye abantu othola umuntu uphuma emakhaya kodwa uma efika la emadrobheni imxaka impilo yabo ngenxa ukuthi uzogcina sefuna ukuthi isheshe kakhulu impilo to a point yokuthi nayo izomlimaza nayo yabona angithi phela mawusuke nje uqala izinto ongazi uyibona uthola mhlawumbe usuke umuntu ongahlangani nophuzo oludakayo kodwa uma usufika la usiyabona hawu weekend akuhlalo endlini uyabo kuya kufanele kube out uyabo ubawazi ukuthi wena nje uma ubuye wenza iwashing leyo ukwenza iwashing futhi ubuyele ekhaya uzubone nje ethiwa sekukhona lento ethiwa amabhungu umuntu ethiwa nje mhlawumbe useyakanye ekhaya ngonyaka usebona ukuthi hayi lento yokuya ekhaya inyanga nenyanga makuphela inyanga ayisebenzi ziyabuya lapha eThekwini uyabo so i-weekend uyabona ukuthi ziyakhala la hayi kanti akumele phela isigwinyele impilo ayiphelile la thina yethu ngisho thina yethu impilo yophelele emakhaya hayi lana nje kuphela ukuthi sizozama lonto leyo esiphinde futhi sibuyele naye sisemakhaya hayi ngoba phela ngeke iziphele vele la so ke manje ke ngoba phela ke lo msebenzi ke nje ubusho na ukuthi uyi-content creator kuza ne-stress mfethu no-anxiety no-depression so wena uma uzithola ukuleso simo uye wenze kanjani ukuthi uzikhiphe kusona into engisuke ngikholela kuyona ngikholela ekuthenini akebabonke vele abantu abangakuthanda bonke abantu awuyona imali ngekuthandwe yibo bonke abantu kungaqhamuka nje umuntu njoba vele izinto eseyijwayelekile kubantu mhlambe let's say kwi-content mhlawumbe esuke ngi-creative ngaleso sikhathi kubantu mhlawumbe abayilikile nabakhomente kahle mhlawumbe yabo kuncoma yonke into indlela okhuluma ngayo
ebantwini mhlawumbe abawu-2000 abancomile kuqhamuke nje maybe 3 Yeah. abazophuma eceleni angithi usuyabona ukuthi okay so out of bonke labantu iyona picture engikwazi ukuthi ngizelaphe ngayo ngithi angizukumnaka lo muntu lo labantu ababili abathathu abakhuluma kanje ngiyeka abantu abangaka abayibona lento noma abayincomayo lento bese ngithi kuzoqhamuka omunye umuntu othi mhlawumbe iyabheda lento oyikhuluma noma lento yenzayo yebo so ngizelaphe kanjalo ukuthi ekuthenini vele ngiyazi ukuthi ngeke ngithandwe yibo bonke abantu ngoba lento yokuhleka ngoba abantu ba brutally ke online abantu yazi ubona ngisho ama comment indlela abantu ba comment sengazuthi sometimes abanye bafisa ukuyishiya futhi social media ngenxa yoku-attackwa nje futhi mase beku-attacka baku-attack bazokulimaza futhi kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ke udila nazo lezo zinto njengoba mina ngumuntu vele ukuthi ke umuntu ohleze ekhonzele okuyijokela okuyidlalela ngaso sonke isikhathi ngiya-understand kwesinye isikhathi ukuthi okay noma isho lento angeke izinamathele kumina osuke engahambisani nento le menzela izinto zibe lula kune button lapha ne unfollow elikhulu bese kuthiwa no B omkhulu kuthiwa block yabo ingaphindi ibona menzela izinto zibe lula ngoba iyamhlula yena lotho le uyazazi akwazi ukuthi mhlawumbe azokuza azakukhipha lokho kakhulu ngoba into phela yenziwa umuntu uma ungayithandi ngisho ngamfica i-event ungamtshela lo muntu ungayihambela ngaphandle uzuza kuyena ukuthi angifuni lento yenzayo labo ukhadi content uthi awuyithandi le content asikho sozuzusho vala nje kune button lapha unfollow block uphume manje abayenzi ke lokho bayashare kunalokho ingakho ke sibenzele izinto ezibelula kwesikhathi ngoba phela nabo labantu laba ngesomthetho kusuka uyibona abasebegcika futhi abanye bayakudumisa basokhuluma iqiniso ngozibo imabashare kakhulu baso befuna vele i-attention so that they will get follow phela vele kwabanye nje yabona bangeke babani kodwa I know people aba create i-content kanjalo by attacking abantu banakwe kanjalo and then they gaining i-following ngakho ukuthi kube khona ingxabano mhlawumbe abayisusayo losibalmani uthi hayi ngizothi ake ngisukele nangu usaziwayo vele uzongiphendula the time ukuphendula bathi malandela bafuna ukuza uthi loya utheni uphendule wathini ukulandela lona and then you gaining followers by attacking abantu and ngeke usayeka ngoba phela manje abantu bazoloku befunele lo content nje ukuthi yabo wena ugcina ubona ukuthi usho ukuthi content yamvelo yikho kuhlasela abantu lokho ngoba baningi ke futhi abantu abanjalo nje ama page amaningi nje ke and uyabona futhi ukuthi ama followers aba ayakhula by attacking in abantu so nje kwesinye isikhathi ngeke ngisho ngithi mhlawumbe kuphela kusho ukuthi isiphiwo sakhe ngeke hayi phela kusokuyisiphiwo phela noma sisuke sokhala phela kodwa nje nabafana laba bathi ngathi akhambanga yabona bana uhleka uma bengaka attack wena uma sebeqala lento abakhuluma ngayo sikuthini bashaya kwasana hayi laba bashakuzwe ade khala nje ukhuzana insukweni nathi labafana hayi bashakuzwe bayekelana labafana abashakuzwe so nje hayi kodwa nje mawubuka ne content yabo isi growile nabo futhi uyabona ukuthi bayaqala bayanda futhi on the group abantu laba bebonayo ukuthi bayabona ukuthi okay lento iyasebenzela kanje asiqhube kanje ngoba hayi abaphelelwa ngoba ziningi izinto abanga-attacka ngazo ziningi futhi ke uma ungabe uzoyithatha personally ezingakulimaza ngoba uyawubona kwabanye uma ngabe sebephendula ubona ukuthi hey shuthi thinte kwezwela thinte enxebeni bodwa usho ukuthi aka-understand ukuthi i-content yabo ilonto noma kuukuthi ke phela basuke bekhuluma ngezinto mhlawumbe ezenzekalayo okwangempela kodwa ke ngokwe content yabo vele kwazi ukuthi on TikTok abantu bonke bathi kumdlalo nje it's a game hayi ngoba vele phela social media vele igaming yakho nawe ngamele ufike nezinkinga zakho lapha uyabona ngathi ngawuvala uma usaneyinkinga ethi kubaningi kakhulu ngoba sizokhala hayi yabo nje mina ngabona umuntu ke waphawula nakule ndaba ye top 10 ay ama comment ayifika ngezansi abantu abanje azoba nenkinga siza khona ukuthi uyizibe yonke lento lena umuntu hayi ngeke ayaqhutshekelwe phambili ngoba phela yini enye esuku izokwenziwa hayi yabo yini enye esuku izokwenziwa so ke manje ke mhlawumbe nje for wena manje because isikhathi esisiphila kusona mfethu asisafani yabona anguthi namaphupho ethu manje iSouth African dream
ngicabanga ukuthi manje iyinto mhlambe kumele ukuthi nayihlukile kuwena ungathi mhlambe yini yona South African dream engingakusho nje ngokwami ngithi yeah ngokwakho futhi ngokwakho ngokwami mhlambe nami noma ngokomsebenzi entweni engiyibonayo zenzeka njengamanje njoba ngisho ukuthi njoba thina siyinzalo yama app manje afikayo zonke izinto esezenzeka manje seyiqhamuka from i-social media kwesinye isikhathi okwenza ukuthi uma ungekhona on social media umuntu osaleleke emuva ngisho kuthiwa unekhona elingakanani just because abantu ngoba ungekho social media abakwazi ukuyibona le nto ngangokuthi abantu isikhathi esiningi manje sebe investor kuma app ukunokulalela mhlawumbe futhi ama radio into esibuka kakhulu lama app esimanje asefikile nanokulalela indaba zoma radio radio usuyilalela ngaleso sikhathi mhlawumbe unohlelo oluthandayo kodwa sonke isikhathi uma usukuphethe ifoni nje uyaphuma Facebook Instagram TikTok even kwayona manje si app kwayona i radio angithi yabona ukuthi okay nathi si cool mina engingasho ngithi yabo ngokukhuthaza kubo bonke abantu abanamakhono ukuthi abayifake ekuthenini bangene on social media bayivese noma kuthiwa ngoba abanye abantu basabuthi ngathi ngavula uTikTok ngizothini lapha mase ngikuthiwa nje ngipressa la ngizothini yabo uyabona uyazi izinto ezehlukile mhlawumbe wenza inkondlo kodwa ukho social media but you have to have i-account yakho nawe weba uzopromote imisebenzi yakho yenzayo so la abantu bezokulandelela entweni efana naleyo inhlanhla ngeke uyazi ngaqhamuka namhlanje ungaba umuntu namhlanje ongaziwa kusasa ngaba futhi usumuntu omkhulu through in social media ngasho ngithi mina South Africa njengamanje most yama akusabheka kakhulu amakhono sekunede kubonakala ukuthi uya trending on social media and then sekuyona into ekuvulela amathuba eminyangweni eminingi ngeze ubizwa ka acting ungazi uzuzuye nje uzucabanga ukuthi uye kube actor ngelinje through kodwa ukuthi i-social media you've did gain i-following and abantu abakuthanda and stuff and then uthathwe ubekwe lapha kuleso sport leso so nje ngasho ukuthi mina sesiyisizwe manje esidependele kakhulu on social media in terms of growing kodwa futhi asingakubalekeli ukuthi sikhule nezinto eziningi namakhonethi efuna ukubakhulisa kodwa ke na social media ngiyakukhuthaza ukuthi abantu bangene kuwona hayi ngoba vele ukwazi ukuthi ungathi uyi-artist nje any sort of artist wasuthi ngaphela online awuzukutholakala ngoba ngisho ivideo mhlawumbe awunqethe ungatrendiswa ivideo yenza 5 months ago ukuthi ikhona lapha online yabo abantu mase bezibona ngathi isi-relevant sivile ngisho ungakhipha ingoma manje yalandela uthoka ubani lo umjabulisi lo awuyangena yasesha hawu katata umuntu umtata aqala ukucula lo yabo so you gaining yabo you get exposed to kubantu yabo yeah and also futhi ayakhokha phela lama app enye into futhi uthola ukuthi asiyikhulumi kakhulu thina ukukhokha kwawo because ngalesikhathi kunyuka ifollowing iziningi izinto ezigcina seyikhokha from ama gift from ukuthi ubhukhwe ukuthi uhamba osebenza yabo ziningi indlela nama companies amaningi ingakho kwesinye isikhathi engisho ukuthi ufanele ukuthi ne content yakho uyibheke ukuthi akuyona content engakuvalela amathuba amaningi even ama companies amaningi manje you can see on social media ama TikTokers ane following eningi asebenza nezinkampani ezinkulu manje kuyabheka ukuthi umuntu une following nawe athola lelo thuba lokuthi awubani se advertise le i-brand ethize yabo kanjalo ukuthola lezo zinto ezifana nalezo so nje i-following iyakusebenzela kakhulu through TikTok uyithole nje famous and futhi uyabo kuba khona income oyitholayo ngoba usuyi brand vele yeah and iku right futhi uma ukuthi vele uyasebenza uyabo uthi ngoba ma wakhola ufuna umsebenzi ushawa stress because nanokufake ke nje futhi lento ya online enye into ngeke ngiyibona ngazothi thina iyashaka kakhulu yabo lento okufuna ukuphila impilo ongayona iyabiza leyo nto le yabona push content kya cost ephaketheni ngoba abanye icontent angeke zizifane nabanye afuna icontent imphusha towards ukuthi okay njoba ngumuntu ohleze evele seyindaweni kufanele ngaso sonke isikhathi ngibe mhlawumbe uthola hayi
booking leli hotel ngileli hotel uzoshutha yabo lonto idla wena kuphi ephaketheni kanti udayisela abantu isithombe okungesona esakho nje mina ngumuntu osebenza lezi zinto ngikwazi ukuthi ngizenze part time ngiyazi ukuthi okay mated imali iyagena ngapha futhi ngiyazi ukuthi okay mangama weekend okay uyasebenza futhi ngiyabukwa ngala yabo ngampushing content ngala ngoba vele yileso sifiso sami ukuthi nginyuke vele ngoba nje manje ngeke ngathi nje ukuthula nje bade ku December kusekhona lezi zinto zama fight Song of the Year ake ngibuka nganga uploada nje ngiumuntu nje ukuthi okay angi distance ngoba I'm one of those people owengekho happy with the ingoma yahlukanisa unyaka baningi bona ababengekho happy ukuthi kodwa uma singakhuluma iqiniso nje sonke sasazi ukuthi kuyokwenzakalala yabona ngase ngakho ngathi noma ngikhona le ngangithanda ukuthi ihlukanisa unyaka kodwa ngangibona ukuthi ay ngilwa neqhaka ngizikushaya ubusucolisa kuthe uyilwa ndoda manje yivotini shona votini usikhuluma kakhulu manje nalo Ukhozi kodwa mfethu they are making money nabo ngeke futhi uzuthi ngesomthetho nayo yabasola cause nabo vele they are in it for the money dile genge buku ukuthi le genge yo2 ibalethele emalini nje mask scope la lesiyano yabona yeah khona vele on a marketing strategy bayakwazi ukuthi benze imali kodwa ke mina ke noma ngingekhona umuntu engenayo lapho entweni zokhozi kodwa uyabona ukuthi okay kusuke kudlalwa ngumuntu osuke winile ngoba uma ubheka amavoti asuke balwa imali esuke yenziwe ngeke kuthiwa kwenziwe imali above than 10 million bese kuthiwa umuntu ozowina uzothola 100,000 ngiwa amandla abantu so uyabona ukuthi umuntu eyede votelwe ngemali mhlawumbe nje mangigalekise mhlawumbe ngomuntu othatha unyaka mhlawumbe ngokwamavoti akhe mhlawumbe eyedwa wenze mhlawumbe imali ngango 3 million bathi uzothola 100,000 ezinye zezinto ezifuna ukuthi kahle kubanje inkunzi and manje and yayilimaza futhi nane lento zani mawuzoyibheka le ndaba yeSong of the Year le ndlela yabo yokusebenza manje sizolo ihlezi yehlisi yithi izinga yalehlisa izinga bona beyukuthi babantu abathi bayalikhuphula ngenxa ukuthi bafuna ukuthi bafake ngoba uma ngabe ungakhumbula nje kuke kwenzeka ukuthi ngonyaka ophelile kuthiwa kuyi top 10 kungena ingoma esiqede u3 months then uma ubuka le ngoma ethatha unyaka ibingaqaqedi u3 weeks yafakwa kwi top 10 ngokuthi vele kune agenda ukuthi yomaka vele fanele kuphushwe namavoti emali fanele futhi kuyazi ukuthi mawuke wafaka amabhinqa waqhatha amabili labathi njengoba bene following bazolwa ngamavoti and then they making money kuleyo nto le waphela ngicathi mhlawumbe kubona be2 benze ba 2.7 million uyacabanga ubala nje ubala ngalamavoti abathi imali nje beqhamuka balamanye amagenda ngoba bubuka iplan number 390,000 shuthi uma ngathiwa becompete wodwa lawa ibingekho leyo 2 vele yabothi imali bengeke yenziwe ngalendlela eyenziwe ngayo manje angithi yabo so nje bayibona ukuthi strategy sikwazi ukuthi basebenzele ngoba amabhinqa adume njengabantu abavotayo nje hayi kodwa ngiyayithanda mina indlela amabhinqa enza ngayo ayayifaka inhliziyo entweni yawo yabona ngoba phela entweni masuke ekholela kuyona noma ke kwesinye isikhathi noma support ngoba phela vele ehlukaniseke ngalendlela igaba amabhinqa asifike ngayo noma support kodwa manje vele akusasupportwa mawubuka akusasupportwa umusic noma umculo osuke umnandi uthandwa abantu ngaleso sikhathi so ukuthi support umuntu hayi support umsebenzi wakhe support umuntu manje uthi hayi mina vele mangifuna vele lo mhlawumbe engawini ngoba ngihamba nalo anqinisa ngapha ngakuyena kwenzela ukuthi lo yangakwazi ukuthi kwedlule hayi vele sekuphusha uqhawe lami kakhulu manje ngoba vele mawuzobheka even kwa wonke amavote ifethi angangaka for ingoma othi uma ulalela nawo uza ukuthi yabo kodwa kusho khona ukuthi okuningi akusabhekwa vele manje yabo yikho kuthiwa kuvotwa nganga ngoba uyabona ukuthi hayi kuzokhandwa lento yokuthela and nezinye iziteshi phela izofuna nawo iadopter lento because wonke umuntu uyafuna ukwenza imali ngale sikhathi umsakazo wenza imali uba nezinto eziningi okwazi ukuyiplan ingakho uthothi Ukhozi noma begceka abantu benzani kodwa kunalokho lizokhula even more manje because ibudget bahlezi benayo ama driver bazowashaya uyabona iyabasiza nabo kodwa futhi ngathi ingakitholakala indlela yokuthi
abantu ngempela kube khona iqiniso yeah nomuntu osuke winile athola into ephilayo hayi ngoba 100,000 ngeke ufike abantu benzele imillion base nje uma uthi nje ufuna ukuwina mhlawumbe ufuna ukuvota mhlawumbe ukuyivotela ngoba phela sekukhona nalokho okuyivotela uthi uyabo uma ufuna ukuyivotela ngeke ukuthi ufuna ukuphosa imali mhlawumbe ukuthi ngithi 100,000 ngithi angiyivotela ngoba ngifuna ukuwina le competition ekubeni vele ngizohola wona lo 100,000 hayi vele angakuyenza isenze into ukuthi ungayivotela ngemillion futhi uzohola imali encane ngako angithi uyabo so nje kufanele nezinto ezinjalo zibhekwe nje hayi ukuthi kodwa kusazoshuba ngoba mina le genge ngiyayibona futhi iphinde ithi ibuya isazobuya ngo round 3 yabona ngoba phela beku round 2 isazobuya ngo round 3 ngoba lo nalo Ukhozi izofuna uyahlela nje lo winile mama awubeyisholo abanye awubeyisholo la akanayo belaya ngoba phela sekuvele kuyolayo phela kulokhu sonke besilazi iqiniso wehlahla ukuthi bekwenzalani ukuthi phela ke bekungaphushwa iqiniso lapha bekuphushwa ivote yabo manje makuphushwa ivote ke uyabaza abantu mfethu even ngisho abantu abasiphathayo kwizwe sinakho ukuquestion indlela ekuvotwa ngayo abantu kodwa ke intando yeningi idemocracy isho lokho ukuthi uma bebaningi abantu kushuthi vele email isebenza ngayo intando yeningi email ibe njalo and yawukhulisa ke nanomculo ke lento yabo nje uMasikandi mina le genge umsebenzi siwenzile mfethu I feel like impact iningi yabo in terms of kakhulu uma ubuka nomusic uma usudlalwa emadolobheni nasesilungwini kanje into eyadingenze ngoba uMasikandi bekwaziwa nje ukuthi into efanele uyishiye emakhaya masuka edolobheni yazi nje ukuthi uyabo bekuyinto nje efihlayo ukuthi uyayilandela hayi fana be secret aveze ukuthi awuliqaba kanti yaba ma uthanda lo music manje nje awu bona ngisho hayi in TikTok bona ile queen yabona TikTok waphusha kuMasikandi uTikTok mina ngisho kwaukhuthuza phela ngamuzwa khona ku TikTok ngizwe ingoma idlala ngemuva ngithi ngoba TikTok ke ku music ayifethu hayi kakhulu music fethu wenza kakhulu ku music wenza ngalendlela vele yabo esidinga ukuthi izinto isheshe ngayo kodwa kwesinye isikhathi uyabona enye into engalimaza futhi ikakhulukazi ama artist endo mhlawumbe nomuntu phela suye ngazi othi uthi mhlawumbe usestudio usapheka ingoma mhlawumbe azizwisele sosiqeshana abantu ngoba phela on TikTok you can trend 3 to 4 days abantu beyilandela beyiduete ingoma yakho they'll keep on asking iphuma nini le ngoma sengathi ungathi ufaka ipromo and esikhathi seduza sokurelease ingoma so that ingoma yakho ikwazi ukuhamba beyidownload ngoba abantu ezibeyithokozela beyizi uthola ukuthi abantu bazozwa ingoma manje wena usuzothi ayi mhlawumbe uzokhipha ingoma ngenyanga ezayo mhlawumbe ngomhla wa15 futhi inyanga yonke le uyabona ukuthi usubanikeza igap yabantu ukuthi sebeyibone umunye umuntu on TikTok kudlula manje hayi futhi ke you can trend iviki manje silandela omunye ngesonto elizayo fanele ukuthi wazi ukuthi into yakho uyihlelemba kanjani hayi ngoba ukumarketa phela kubalekile because yikho kudinga istrategy yabo nami sengibonile kuyasebenza ngestudio kulenyanga ona ufuna ukukhipha hayi kodwa EP nje uzokhipha noMasikandi awuzoduma mfethu uMasikandi kuyashesha ukuduma uMasikandi mfethu kuyashesha ukudala ngaba nazi ukuthi nje isikhathi akesitholanga ke ngonyaka ophelile ukuthi ngestudio kodwa nje ingoma zikhona nje angihleli khona kwi-industry nje ukuthi nje phela ngifuna nje ukukhipha nje lo EP ingoma lezo zo4 bese ukuthi ke nje hayi kodwa abantu bazoyithakazela ngoba sebevele beqalile bayabuka manje because even if following ikhona ngifuna ukuba uye lo muntu othola lozo zonke indawo ube nje la ku MTN everywhere you go ayivele esikhathini samanje futhi awusasho ukuthi kumele wenze into eyodwa esikhathini samanje ukwenza izinto eziningi kahle khona okumnandi khona okumnandi esikhathini samanje ngoba ezinye izinto ayisathatha isikhathi eside ngendlela ezayithatha ngasikhathi eside kudala yabo so manje akukhona ukuthi vele uma senawo usuyi-artist usukhiphile futhi hayi uzobe uperforma every day yabo kodwa usuzobwazi na ukuthi noma uMC ngapha uzofika uMC ngapha uphusha umusic wakho nawe ngapha zivele lento iyahambisana lento yabo yazi uma ungibhuka kuyikhombo yabo ukuhamba naleso sample yabo uzoba MC futhi mhlawumbe
mhlambe ngisawuperforma futhi yabo kanjalo ngizoperforma kanjani ngoba uyabona ukuthi kwesikhathi kwamanye ama event ngoba phela sesihamba zonke indawo kunendawo nje othola ukuthi uMasikandi usungabizwa khona then uyazi ukuthi ke uhlale kube uMC kunama event la kusuke khona mhlawumbe kaMasikandi suke kudingakala specific uMasikandi uyazi ukuthi futhi uyakwazi ukuthi umpintshe lapho ungena futhi uyabona lo so nje ukwazi uba umuntu otholakala kuzo zonke indawo hayi kubalekile ukumultitask because uTikTok futhi uyawukhulisa noFacebook na into engiyibone ngoTikTok uTikTok mawuduma kakhulu uTikTok kancane ukuthi na kuFacebook ungaduma if follow ngiyayithola igena nje igena kakhulu and yonke into iza ngestrategy futhi iza ngestrategy vele manje audience ikhona yabo ukuthi bafitwe nje abantu yabona bafitwe nje bafitwe abantu ukudla kwendlela so manje ke other than uplana yona EP yakho iziphi ezinye izinto mhlambe nje uyiplanile nje mhlambe izokwenzeka nje kulonyaka benginesifiso nje ezinjengomuntu MC oseyibonile sefundile nezinto eziningi ezenzekalayo kwi-industry ngiyafisa ukuthi njengoba umuntu nje onesifiso sokuthi lama genre angavamisile ukuhlangana kodwa sikwazi ukuthi sibe into eyodwa noma kuthiwa ubizele iphi artist elingayena genre kaMasikandi kodwa futhi uMasikandi ngizama ukuphusha kakhulu nje this year I wanna push ukuthi endaweni eziningi amabhinqa akwazi ukuthi angene kuzo zonke indawo sikwazi ukumixa sibe into eyodwa njengoba suke sihlangane na top 10 singama genre ahlukene kodwa nje futhi kwazi ukuthi ke sina kunganani ngoba nabanye abantu abanama venue banendawo lezi abavamisa ukubooka ama artist angithinta nje khona umunye kwangithinta nje kuyo lenyanga sisuka kuyona ethi ngimfunele iartist elidumile laziwayo kuMasikandi bengisakhuluma nenkosi yamagcokama sozosihlela futhi aqhamuke futhi kanjalo abantu ngizobe ngibadonsa kanjalo futhi nje kodwa nje plan yami ukuthi mhlawumbe kube khona ievent engicreateayo this year mhlawumbe ngayo nje mhlawumbe masekudonsela enyangeni yamasiko mhlawumbe kube khona lo event la whereby ngizobiza khona ama artist ahlukahlukene mhlawumbe njoba ukuthi ithina kwesinye isikhathi sithanda ukugida emini kusakhanya kube event nje ezoqala emini la mhlawumbe ke ebusuku sengena ke DJ kanjalo kwehlukene amanye ama genre but kube nalombukiso nje lo ukuthi abantu lento siyifaka ukuthi okay asihlukile kakhulu kulabo abantu abasedolobheni nathi esisuka emakhaya sinto eyodwa nje hayi ngoba vele phela iyona nento eyenza ama artist akwazi ukuthi avuke kakhulu leyo yama event and ama event uma ukwazi ukucreate ama event mfethu ayingeke usuke kahlahle izinto eziningi usukwazi ukuthi uzenze ngoba iwona nje kahlahla ukhiya phela nje iwona futhi avule eminyango ngoba mawubiza umuntu ongakaza afike kuleyo ndawo usiyabazi ukuthi lo ufikile usibani hey yazi uyashaya nako mhlawumbe ngeweekend elanda la ubize kwenye indawo and then usu end up abantu abaningi sebayakwazi you gaining i-following left and right hayi ngeke mfethu ngiyabonga nje kakhulu mfethu for ukuthi ube ingcenye ye-podcast kube intokozo nje kakhulu mfethu ukuthi sihlale nawe yabona sikhulume nje ngezinto eziningi kanjena hayi kubanga mina mfethu ngijabulile mfethu ukubala ekhaya so ke manje sesivala ke nje mfethu kunomuntu lapha emakhaya naye mhlawumbe ungazi ukuthi funeka aqale iphi ahlanganise nani ukuze mhlawumbe impilo yakhe ishintshe yipi mhlawumbe advice ongamnika yona nje mfethu engenza ukuthi naye akwazi ukuthi anyakaze umuntu angalali yabona engakukhuthaza kakhulu yikho ukuthi ekuthenini ngoba esikhathini samanje vele izinto eziningi sekuhamba futhi nanemfundo phambili mase khona ithuba zikhona indlela zokuthi abantu banikele ezikoleni nezimfundo ephakeme ekufuna ngoba imisebenzi eminingi sifuna wona ama qualifications funa ngibengixake ke eminye ke buyifuna ne-experience ukuthi ke uthiwa ufunela 5 years experience ukuthi nje uyabo njengo code 14 kuthiwa wonke umuntu ufuna ukuthi unawe experience mhlawumbe noma ka 2 years wonke amakhampani sithi wena ungagcina uhlele ekhaya ngoba bonke abantu bafuna experience so ngakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu malise khona ithuba lokufunda befunde futhi nabona abangama artist baqinise kakhulu futhi nasekufunena amatoho ngoba lento yama event i-on and off lento yokurelya kakhulu ukuthi hayi mhlawumbe ngizobizwa lapha ngizobhukwa lapha nalapha but nje nabo baphume bofuna imisebenzi wazi ukuthi
ukwazi umultitask ngoba ilento nokudla kuyenyuke ayi kubiza yonke into ngisho rice 150 manje kodwa nje lokho ekukhuthaza kakhulu mfowethu hayi no ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje so manje abantu abafuna ukufollowisha bangakufollowisha kuphi ngikhona on Facebook Saziwayo Wodumo nginama account awu2 on Facebook Saziwayo Wodumo bese kuba uSaziwayo onentombi enhle futhi bese kuthi on Insta official Saziwayo TikTok Saziwayo_Wodumo uyongithola nje ngilapho nje hayi ngeke nabantu ke ngicela ukuthi nani ke abantu nenze sure ukuthi niyamfollowisha ubafo kuona wonke lama social media platform awabalile and nathi nisifollowishe ezi podcast niqhubeke nje nokusupporta yabona ukuze nathi silokhu siqhubeka sinilethele izinto eziright Lumkile Zinyanga I'm signing out thank you